Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam jong ka Awaken India Movement. Haka kandai tuk ya yong arajar posan. Kle kendo ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District. Ka kong RM Korba. Ban pinpa hula ka jing persya. Ka jing pinmi hukum da ka sorkar. Ban pinrung kerteng adhar. Iki pat ba no shoshnong jong ka jilla. Kana mekindup yo ka jimintoy balai da ka sorkar. Haka jia kram ikilat patai kubor. Hadi ka jia kendo ka Deputy Commissioner. President jong ka Awaken India Movement Meghalaya State Unit. Uba Banshai Marbanyang. Ulong baga Deputy Commissioner kan sapa ka dorkas bala IT da kaseng. Syo umendirang ba ukon rat ki sangma kana makipat ba ki bangkwa pendung kerteng adhar kimri satya bansha penduk no yaki hok jongki. The main issue ni kebangiran ni kepor belong ba wat penbor ki pat ba begin le yo ana ai begin jadi man lai hilayo hi panikiran batiro na malbon ki pat ba ko mangilai i ya jingkiran jo minister in charge awadi bakini ki jelas pon pendong kerja bafai kila solusi solusiau ni bang ba masukkan hang pendung no correction amde tu correction ki pat ba menda kulen sodong ki sap pendung ado ka kulen ka puti sap pendung ado scholarship ki sap pendung nata nalo correction ki sap pendung halo ki health service mono ki insurance kini kita idon ro ki all age pension ki bagi sap pendung entah kita ki baibam temen mono ki pat ba padon ro ki pat ba ki bala tre kam sarkar ndai menta tanah kada pemdor adhar ro sap hari sai bat ke golong ba anda ska government lomba ki official authorities ki hari sai ni ki pat ba la kalong ki betul ki bedon ki kumjuk tu bedon ki asha agar wandiro ki sap hari sai nomor boleh tangki casual workers ki asha ki agar wandi ki kempat ka jing thot la sarkar ke ki baja kolong chu om betang da ketil chu om betang da situ pemdor adhar sai di kata ka jimun ngisa ko umduk na kum ke jela mentala ngi kren kum ke jela ka jengi menta ka mono ka jingwan le yu adhar kolong no kum boy ni benta kolong pan proof of identity on how to be an Indian citizens ari ban percaya kum ta unong India berpura andai ngat direct menta la pan pau ni kalian jengi la pan pau hi deputy commissioner kan ni baru khoi wan numpen kam yu adhar ba unong tang utau artificial intelligence mentang ila iha ka mobile ru don AI bi siong artificial intelligence mentala ringi wat toleng saudong tatang daga AI menta AI apps ngila lap lu toleng saudong menta ke ai kaman jala da wadhar sai ru unong tau artificial intelligence na kam ta iwei ko minong soksnong ko jala me halia ko kari India pro ko imta la lap lu toleng saudong ada wat tang tau artificial intelligence lama wadhar khat ardi jit wadhar udan menta lasuk pala berwat di breu ko toleng saudong dia mata kawai kalong bagi ada kerendo hai deputy commissioner kalong ba kani kami berbem pemila ha ngi buram ro AKA ke bandar liang jong ka supreme court bodom buram pelada rai hi ha kita ki kindiat senam gua ada no manong ba ke Jammu Kashmir Meghalaya ke Assam ki khamnong fair kindiat exemption kri ben don nam takin gilai tali ki state nama bele pomong no khamta ma ngi kel ni tangi ke jela jong mata ngi de ru bijak bindu darim ur bijak bindu bari pa ni em ko ka riulum pong no ke ai ke bangi ha ban su thu sai mata bon kita ki nomi khmat ki bon ha appeal for election ile ki pat ba to jit yang bang long syakri jompi na ya kari ba kerja bindu ki ong de ayu ki jadi kerja bindu pat menta anda bangi ki pat ba bon sin ki jau umat menta tanah ada bang yo ya ka benefits na for government tanah ada bentar ada ndai amdan uwei ru ban kren nam takani ka hok ji pat ba bon ki pat ba ki em tah lo ka hok ka jing sisa ke ai pro khoi ro ka ki pat ba ki jet la ki pendan kam ni ki pendan kam yu ada ro jet nama boleh ki em halo ka reason char pat ba ka relight lo badang ikran hakin pareng matal ri pat ba ki haban em halo ka democratic country democracy ka bang em menta ndai ke ai bo khoi menta ni sutuk ban ba ki pat ba ki sa penlong man party crazy lembagi politician kita ki politician ki bathau kita ki party crazy like ko ja ki pembi yo pai ba na mat ha jing ke adu yam pai dong no nama bele ya ka mon ba lai do jong ubrio la sa pen thot no ha sarkar nama bele ka sarkar ka penduduk na sedang ham tam ba bangi pai ko kita ki kena school ki balik school kom kita ki LP school lan ki UP school menta bagi di benyo ta mid day meal school ro ki supek kai kita ki bayo bam na ki bayo bam ki bedan adha ki bom yo bam ki kena school ki bom don adha de ha ba khado ke benja tinggal ada peran deputy commissioner, bagi deputy commissioner ada orang ha indo ya ketika memorandum so chief minister jela berarti ai ke bangin apun pahun ni ba ai bagi pat ba sa sin pat kin yo ya ke nong ke joki sa sin pat ba ki di ben yo ya ke benefits ke joki om dei tanah ka daw ba
idom ni kimdan adhar ne kata ngim khang ni kata berkhoi ngim dei ru mangim ong ban khang persa ai kata ni burom mi ke berkhoi ye besim ye rai da sarkar ndai bunsin mentang ikran ni ka hok ni pai ba kalau ba wat ong bagi pai ba ki bom tan adhar kin do ro ki jing mentoi ki juki berkhoi mentang ikran lai pu jat berkhoi pai ba ki do ro lada ingin super pau tang kendiat mentang lada ni pai kum ka ni ka juk ka bamenta ka bang im ada kum bang i ko ka Amazon kadi ka wei ka apps ka supply ki tiar kita keleng sodong ka perthai menta ndai saus pa ngot ki nong trai saus pa ngot ki nong trai ki dalam Amazon ki sha weng no namar boleh ki sha weng no namar boleh ka artificial intelligence lemba ki ni ki identity ki jum ki lapanan kam de ki robot lapanan kam de ki robot saus pa ngot chabe no ka kam lapanan kam de ki robot tikani ro yo kolong kum ju ngating yang kata yo kalau pun juru i pai panang hostong ko kari India jungi pakado anda la trekam ka artificial intelligence ka i ke banjai ki pakado namar balai ko mo ong no nadu kitu ki por ki balai no smart menta lada ide ki beri ki bedi ban armet bro menta lada ki beri ki ban armet menta ki ladon kita ki artificial baby worm ki dei kita ki balak ban armet da ka basuk ki machine lakha kelong di ki basuk de ki ai ki beri ban mi ba hadin kata kadai ke berhoi ke bangi sa ko umdum menta ndengi kerpat ya ke sarkar jela bahkan when lut ikini ke berhoi ai bigi pai ba ke em halo ke recent char pai ba ke ri ke belai loi ke mon ke lai loi jo pai ba ai bikin jid hidala de om dei pat ba ke benefits jong ki pai ba an penduduk da ke sarkar par ke sarkar dari banwan rakyat ka awareness campaign shaman la kisnong khamtang spogi thain nang kenong bopher kata kadai ko ik beta bangsan namar bangi chemyeng banong tak ki pai ba ke super khat na kata benefits ndengi yang rukun ki pai ba accordingly ka fundamental rights of Indian constitution dila da ka sarkar ka betha lu ki pai ba berkhoi kemu ki pai ba ke desu banong ki nongjit ki desu banong kita ki voters namar belai ka sarkar ka hapan buram ni kong soa ya ka Indian constitution ladangi pai no ka article ke bakhat ar do ka article ke balai ko ar ada pun lupa fundamental rights of the citizens of India is the right to life and personal liberty. Is the right on how to become as an Indian citizen. Kamabli ni em kum kinong song snong ke em halon ke recent char pai ba ke ri ke balai loi. Ada ni kiran nilai kum ono kat kum ka article ke bakhat khandai ada ong lupa freedom of speech and expression. Ngidon ye ka hak pangin pau ye kan no ka jing em. Ladang ikran cucu halo ka fundamental rights, ladang ikran halo ka right to against exploitation. Ada hak tin kasih yang nak bangin yang persa halo kijing sa leben. Jika ni kalau impak kijing sa leben, kijing sa leben jeng kipat bagi bebun. Ikam orang bangin yang hang ni nama boleh. Ikam yang nam tak jeng mentoi jono jonoro. Yang nam tak jeng mentoi jeng upat ba, halo ka hok jeng upat ba, nama boleh. Ilen la diru ku upat ba, ubulong unong jit, nakalong iki MP. Ki MLA, ki MBC ru de upai ba upa khai sarkar nama ka sarkar kari jo upai ba ya upai ba banna ka bata jo upai ba ki bamon ki balle adhar ai ki le yu adhar ndai ka jing persa ka jumi ka long bangi persa wat penbor ki pai ba balle adhar ai ki pai ba ki bejit ka mon na jong kin jit ka kumon ka balai lot ka jong ki amri ban persa ya no inoro ki balle adhar rum le ki malle yu adhar ka song kamon ka jong ki balle adhar ndai bom pa balle adhar ka song kamon jong ki bom pa le adhar ndai balle patta na ka daw ki pai ba ki bom pa balle adhar sa penduduk ki benefit jong ki berkhoi katang ibu jeng kili sarkar bangi ai poi ka sarkar kum basita yo bahkan ai ka jubab ini berkhoi bangi pai ya kata ke ai ke bana kaliang jok sarkar jelajungi kumju nak sarkar India kan ai ke jubab sikit pai ba ka AIM ba thamien persa nak kaptau adhar ka AIM ka yeng persa halor ka hok ba ka jing sisa ka bagi pai ba ki sa penbor ban le yo adhar kata ka di ke bentar ka kongsan bangi iba nak kaliang jok ka police department nak kaliang jok ki magistrate ki bawan hangtei di ke ai berkhoi ke lombang ila de pong lupa ba kani berkhoi kam di ka rai bangi rai simet mangi kadi ka rajo pai ba wan ngiwan mat submit ya kani ka memorandum man ta ka seluruh ngiwan submit hi da ka rajo pai ba ke ai berkhoi ke lombang menne ka singa dah bangi nak kaliang jong police department kimsha ba ki pai ba ki mi ban le support secretariat i berkhoi kata kamot ba secretariat ro kam di show ka public property ade ka private property jong na jong dia kata di ke wei ka pongsan ba chuchu ni haban ong iru ba na kaliang jong ka police department ba magistrate ki ob ba pikam pa ka appointment ya ka appointment nga depan lupa ila pa ka appointment letter solution ni chapo ka office jong deputy commissioner ni apa ni chembio jubab teh do kami ta ni chembio jubab de gemtip mano kan jubab ni dia kata di ka perlu ngi basa apa undu ram andang asyim ni ya de ka rai bala de rai mene upat ba ding ya de banwan ni kendo chief minister umdan la khang mo de magistrate bagi polis ndai mata ding yo de kala pan ni kendo ya deputy commissioner jong ka SK Silastrik ba in ahi ya jubab harun ni ka betar ka la chief minister jong jelas